Što se tiče Prigrivice, nosilac liste sam ja. Lista je sastavljena od izuzetno kvalitetnih ljudi. Imamo visoko obrazovanih fakultetlija, studenata, mladih ljudi, ima penzionera, ima iz svih sfera, tako da kažem, ljudi koji su veoma prepoznatljivi u svojoj sredini, ljudi koji su, tako da kažem, vodili smo striktno računa da se nalaze u svim delovima Prigrivice i ponudit ćemo jedan vrlo konkretan i vrlo ostvariv program koji se može realizovati u narednom periodu 4 godine. Zaista očekujemo jedan solidan rezultat, tako da kažem, jer svi ti ljudi su veoma prepoznatljivi na listi. Ja lično ne očekujem prljavu kampanju, očekujem jednu konkretnu kampanju od svih kandidata, kampanju koja će biti zasnovana pre svega na programskim ciljevima koje će oni izneti za sebe, a ja za sebe. To je što se tiče pokrajinskih izbora. Već za savete mesnih zajednica tu će biti kampanja, pretpostavljam, malo drugačija, malo, ajde kažemo, prljavija. Ja nisam kandidat koji se kandidovao zbog novca, odnosno zbog plate koja je u pokrajinskom parlamentu poprilično velika. Imam nameru da, ukoliko pobedim na ovim izborima, svoju platu koju budem dobijao poklonim građanima opštine Apatin. Kako? Tako što ću sve socijalno ugrožene porodice svakog meseca nekoliko njih opskrbiti sa ogrevom, sa hranom, učenike sa knjigama, pomagati sportskim klubovima, udruženjima i svima ostalima. Tako da moj osnovni motiv nije novac, nego iskreno želim pomoći građanima opštine Apatin.